Mi se sa filma selimo na područje plesa i to je jednu vrlo interesantnu kombinaciju. S nama u našem studiju je Marija Šekić, plesačica, koreografkinja, pedagoginja suvremenog plesa. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. I, malo čudno sjedimo jer imamo ovo čudo tehnike. Fascinantni dupleks. Tehnološkog čuda kojem HTV raspolaže, takozvanim duplusom. U Zadru imamo Davora Divkovića iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Da, točno ste čuli. I sad ćemo čuti kakva je to kombinacija suvremenog plesa i gorske službe spašavanja. Naime, u sklopu 17. Međunarodnog dana plesa i 17. Međunarodnog susreta penjača Paklenica, Marija Šekić će izvesti okomitu plesnu predstavu Mala tragedija. Riječ je dakle o trogodišnjem multidisciplinarnom projektu koji uključuje cijelu predstavu okomitog plesa i prvu radionicu okomitog plesa u Hrvatskoj i naravno premijeru te premijeru plesno-umjetničkog filma u sklopu Paklenica film festivala Babine suze. Ali prije početka razgovora, Davore, da li nas čujete? Čujemo vas, savršeno dobro jutro. Dobro jutro. Marija ima jednu poruku za vas da obučete nekakvu majicu s logom, je rekla, čini mi se da. Vidim da je već. Dobro. To isto što i ona ima. Da, jako smo organizirani po pitanju promocije, vidim. Bože. Kako je nastala Mala tragedija? Mislim, ovo je mini tragedija sad kad niko nema majicu, ali kako je nastala Mala tragedija? Mala tragedija je nastala 2011. Inspiracija je došla od kompozicije za solo klavir moga brata pod istim nazivom Mala tragedija. Ona je bila izvedena u Zagrebačkom plesnom centru 2011. i jedan od elemenata koji je bio bitan za predstavu je taj visinski element. Radi se o ranjenoj ptici koja u jednom trenutku treba na neki način s visine preći u niži nivo. Budući da u plesnom centru nismo mogli dobiti određene uvjete o kojemu bi zapravo voljela možda čak i posvetiti današnju emisiju o kojoj će Davor nešto više reći, jer se radi o jednom specifičnom sustavu koji se naziva rigging za postavljanje užadi i sigurnosti okomitog plesača. Naprosto nekakvom slučajnom prilikom sam završila u Nacionalnom parku Paklenica gdje s njima sad evo surađujem već 3 godine. Ovom prilikom bih se voljela zahvaliti za 3 godine djelovanja u parku i ujedno i zahvaliti nekako javno završiti ovaj projekt jer ovo je sad na neki način odlazak. Ali što znači okomiti ples? Okomiti ples je zapravo vrsta, marginalizirana grana suvremenog plesa nastala prije cirka 30-ak godina koja se zapravo, u kojoj ljudsko tijelo, odnosno tijelo plesača se nalazi okomito na okomitu površinu, što znači da je tijelo plesača zapravo stalno horizontalno, ali je u okomici na zgradu, na stijenu ili nekakvu drugu okomitu površinu. Ja slučajno sam se tim počela baviti, sasvim sam slučajno pionir te vrste umjetnosti u Republici Hrvatskoj. To mi uistinu nije bila namjera. Međutim, evo sada već 3 godine se s tim bavim. Vrlo je zanimljivo, jako je zahtjevno. Mene osobno ne zanima spektakularan aspekt te umjetnosti, već me više zanima perspektiva fizičkih zakonitosti. U oku gledatelja plesač se nalazi u jednom potpuno drugačijem ambijentu, a za samog plesača izazov je, najteži element je zapravo stajanje. Nepomično stajanje jer si ti konstantno u suspenziji, tvoje tijelo je u suspenziji, održavaju ga, evo, dečki koji se bave sigurnosnim mjerama, koji čuvaju moj život. Pa djeluju dovoljno snažno. Pa djeluju dovoljno snažno, kao što vidite. Kad vam se Marija obratila sa tom idejom, kako ste vi reagirali? Pa nama je sve što je neobično vrlo zanimljivo, jer s obzirom života kako mi vodimo u GSS-ove članovi, svi smo u nekakvom outdooru, skokovi, speleologija, planinarenje, rafting, penjanje, znači nama sve što ostalim ljudima, ajde nazovimo to pod navodne znake, normalno je, normalno nama nije i to nam je odmah bilo zanimljivo, odmah smo se uhvatili na tu udicu. Posebice još zato što je Marija htjela biti pionir u tom sportu, pa smo svi mi htjeli pionire učlaniti. Mora li okomiti plesač onda znati i osnove penjanja i nešto iz vašeg zanata, a ne samo svog plesnoga? Pa
Pa bilo bi dobro da neke osnove zna, ali ukoliko i ne zna, to je samo se pojačava s jednim članom našeg ansambla koji će za nju odraditi taj dio svega, cijele priče. Jeste imali još kakvih ovako ludih ideja, osim Marije? Pa ovako nismo, ali nismo još upoznali Feliksa, ovoga što skače sa ruba strata sere, pa onda stignemo još uvijek i raširiti naše djelatnosti. Ali smo vrlo specifični po pitanju baš te kombinacije tog sigurnosnog aspekta i penjanja, što je čest faktor u Paklenici i svuda po Hrvatskoj imamo dosta penjača i alpinista, ali spoj s kulturom, to je stvarno jedna nova cijela dimenzija. Jeste li vi, Marija, jedinstveni ili rijetki u ovom čim se bavite? U Hrvatskoj ili vani? Pa u Hrvatskoj i u odnosu na vani, da. U Hrvatskoj jesam, ali kao što kažem, htjela bi podvući ponovo, nije mi bio cilj biti pionir toga kao ni mnogih drugih stvari. Sasvim se slučajno to desilo, međutim u svijetu to u zadnjih 30 godina postoji i zaista je sad trenutno jedna, reklo bi se, grana suvremenog plesa. Iako se ja i dalje vučem samu sebe natrag u moje korijene koji su nešto drugo, vezana sam više uz kazalište i tome se najvjerojatnije i vraćam, ali voljela bi samo spomenuti kad ste započeli tu temu. Ja sam član Vertical Dance Foruma, to je jedan međunarodni razvojni trogodišnji projekt kojeg čini 7 zemalja, Irska, Francuska, Velika Britanija, Kanada i Italija i Hrvatska koju ja predstavljam i upravo preko moje organizacije Histerija Nova kompletni svi članovi iz tih zemalja su u prosincu 2015. prošle godine bili u Starigradu da bi se započeo u Hrvatskoj, da bi se osnovali adekvatni profesionalni temelji za razvoj te vrste umjetnosti. Ja sam svoje odradila. Znači, ljudi su tu došli, vidjeli su uvjete, oduševljeni su zemljom, oduševljeni su Paklenicom, oduševljeni su na neki način odazivom javnosti, odazivom struke, možda ne struke kao struke, ali određenih penjača i djevojaka koji su zainteresirani. Stvari sad idu svojim tokom. Kako ste se odlučili za Paklenicu? Iskreno rečeno, vrlo čudno, jer sam ja 2012. dobila poziv da odem na Island, gdje sam bila direktorica Umjetničke akademije u Reykjaviku i u principu, s obzirom da je Island sam po sebi jedno fantastično, zanimljivo geografsko i geološko mjesto spajanja dviju tektonskih ploča, ja sam na osnovu te ideje napravila njima jedan program za razvoj islandske plesne scene koja se bazira na temelji na doticaju zapadne i istočne kulture zbog riđa. I ideja mi je bila da na tom riđu koji se nalazi u nacionalnom parku, koji je vrlo sličan kanjonu Velike Paklenice, napravim predstavu sa plesačima ukomitog plesa koji bi se za otvorenje akademije pod navodnicima pobacali u taj kanjon. Ta ideja nije, nažalost, zaživjela do kraja iz mnogih razloga, ali mi je u glavi nekako zazvonilo zašto ne Hrvatska kad se već vraćam, zašto ne Paklenica, jedno od stvarno prekrasnih, najljepših mjesta nacionalnih parkova koje sam uspjela vidjeti i doživjeti. I eto, jedno s drugim nekako vodilo je u tu... Pogledao sam vaš film Babine suze, koji traje nekih 6 minuta. Riječ je, rekao bih, o eksperimentalnom filmu. Dvostruka ekspozicija je najčešće korišteno sredstvo. Možete vam nešto reći o realizaciji i namjerama tog filma? Hvala vam što ste pitali, jer u biti sam aspekt filma je zapravo najmanje promoviran i to je u redu, jer je premijerna projekcija će sad biti na ICM-u 29.4. Film je posvećen Mariji i Josipu Ramiću, koji za mene predstavljaju onaj zaista autohton, jedinstven život starog, pravog, iskonskog, iskrenog života i žitelja Velebita. Marija je preminula ovo ljeto, prošlo ljeto, a Josip je još uvijek živ. Pozdravljam ovim putem njegovu obitelj koja mi je velikodušno ustupila prava i određene materijale za korištenje. To je projekt koji zapravo, film govori o nestajanju hrvatskih tradicionalnih velebitskih naselja, koja zaista više ne postoje, koja su odumrla. Samim tim i kulturna baština žiteljstva Velebita nestaje, odnosno doslovno nestaje. Film se tim bavi. Ta baba sam ja, u biti snimano je konstantno iz pozadine, s leđa, tako da se nikad ne vidi. Ja imam maramu od Marije Ramić, imam haljinu njen, odnosno posudili smo od gospođe Mirjane Stručić, isto joj se zahvaljujem ovim putem za
u zadnji čas spašavanje po pitanju kostimografije, ali baba nije naziv koji predstavlja babu kao ideju, nego to je naziv koji se na Velebitu jako često spominje. Babina Doliba, Babino jezero, Babin Kuk, Babino ovo, Babino ono. Kao toponimi neki ili... Iskreno rečeno niko ne zna. Čak niti u mitologiji se ne govori nešto specifično, to je predstavljalo to ili ovo, ali je meni bilo vrlo interesantno kao motiv da napravim zapravo film Babine suze koji govori o toj mitološkoj i stvarnoj babi koja zaista u meni je Marija Ramić i kako ona prolazi kroz mjesta tipa Kojići, Dokoze, Parići, Ramići, Milovci, određena sela i mjesta na Južnom Velebitu kojih zaista svakim danom sve manje ima, odnosno gotovo da ih više ni nema. Davore, prilikom ovog projekta koji je imao veću tremu, vi u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ili Marija? Po pitanju treme smo 50-50, ali za to vam prvo moram jedan stih izrecitirati pa će vam sve biti jasno. To je stih od jedne pjesme Janeza Kiševića, kaže: još kao mali u šumu sam nosio uže i nisam slutio nikakve varke kada mi stabla ruke pruže. I ja sam samo skupljao suharke. Tako smo mi poput tog drveta uvukli Mariju u konope i užad, a ona je nas uvukla u kulturu, što je bilo vrlo teško za očekivati za ovakva 3 člana ansambla. Izvrsno, evo jedan odličan kraj razgovora. Sada ne možete se više ni jedno ni drugo ispetljati iz tog odnosa i te veze. Sad je završeno previše, da. Hvala vam puno na razgovoru. Davore, hvala vama također. Hvala i vama. Hvala Davoru. Eto, i bez majice s logom prošli smo, tako da.